U porti Hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci održan je tradicionalni vaskršnji piknik koji je okupio veliki broj građana, posebno djece, uz radionice šaranja jaja, slikanja i druge sadržaje koji njeguju tradiciju, kulturu i zajedništvo. U susret najvećem hrišćanskom prazniku i ove godine tradicionalno vaskršnji piknik u Banja Luci. U porti Hrama Hrista Spasitelja okupio se veliki broj mališana i građana koji su mogli da učestvuju u brojnim radionicama šaranja jaja, slikanja i brojnim drugim sadržajima. Da pokušamo najmlađima da približimo na njima najlakši način našu tradiciju, običaje, vjeru, kulturu, na ono što nas obilježava kao jedan narod. Jako je važno da na velike praznike zajedno ih proslavljamo sa našim sugrađanima, da smo tu zajedno, da čujemo jedni druge, da podržimo jedni druge. Važno je da naša djeca nauče neke tradicionalne metode šaranja jaja, ali neke i modernije, imamo dosta kreativne djece i zašto tu kreativnost ne podržati? Svako dijete će se sigurno u budućnosti sjećati na način kako je sa svojim najmilijima provodio praznike, pa sigurno i vaskršnje praznike. Iz Kulturno-umjetničkog društva Piskavica ističu da je važno najmlađima ukazati na to kako su naše prabake nekada ukrašavale jaja i da je njegovanje tradicije vrlo bitno, te da se rado odazivaju na sve manifestacije koje njeguju kulturu sjećanja. I ovdje predstavit ćemo dio te naše tradicije i kulture baš onako kako je bilo, malo drugačije nego svi drugi što rade sada savremeno. Šaranje sa voskom, bojenje u lukovici, baš na način kako je to bilo. Članice humanitarnog udruženja Duga na ovom događaju učestvuju već 6. godinu za redom. Ove godine su za učesnike piknika pripremile kesice čuvarkuće. Malo ćemo pričati o zmijenskom vezu, bojit ćemo bojanke koje su inspirisane zmijenskim vezom i naravno vaskršnjim događajima. Srpska pravoslavna crkva u saradnji sa Gradskom upravom Banja Luka organizatori su ovog događaja.